Hello my people bakunzi ba Bonheur Abayo official. Tukaba tumaze igihe tutacisha ibiganiro kuri iyi channel ni Bonheur Abayo nk'ibisanzwe bagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye binyuza kuri Bonheur Abayo official. Tukaba tumaze igihe tutabagezaho amakuru agiye atandukanye muri sport. Ubu noneho ko mbasezeranye ko ibintu byamaze kuba bikemuka, ndaje manukanye ikintu cyitwa imiriro buri munsi. Ndajya mbatamo imiriro updates zigezweho hirya no hino ku isi muri football, umupira w'amaguru. Rwose ndajya nza hano tuzica chambure tuzimanuke, hanyuma abakunzi ba Bonheur Abayo official bahore bari updated ku makuru agezweho mu isi ya sport. Rero reka nongere mbibutse ko icy'ingenzi ari gukora subscribe kwica no kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye ndajya mbagezaho. Rwose ndabiseza ko day by day umunsi ku munsi murajya mubona ibiganiro, murajya mubona amakuru agezweho mu isi ya sport ku mugabane w'Uburayi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Umusore twa Edouard Camavinga murabizi neza ko yagize imvune ku mukino wahuza ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Liverpool ya Cops muri Champions League. N'umukino ikipe ya Real Madrid yatakaje ikubitwa ibitego bibiri byose. Igitego cyatsinzwe na Macarist, ikindi ku munota 52 kiza gutsindwa ku munota 52, hanyuma ku munota wa 77 umusore yarinjiyemo asimbuye Cody Gakpo, umusore w'umunya-Netherland, atirika mu gitego cya kabiri cyatumye ikipe ya Liverpool ya Cops ikura amanota 3 kuri stade yayo Anfield Road, ikubita ikipe ya Real Madrid mu mikino ya UEFA Champions League nyuma y'imyaka 15 itazi ko gutsinda Real Madrid bisa. Ku ngoma ya Jurgen Klopp byaragoranye cyane kugira ngo ikipe ya Liverpool ya Cops itsinde ikipe ya Real Madrid. Ariko n'umugabo Arne Slot azanye imihini mishya, atangiye nyina kubita ikipe ya Real Madrid ibitego bibiri byose ku busa. Niho rero uno musore w'umufaransa Edouard Camavinga agira ikibazo cy'imvune mu ivi, bikaba rero birimo bivugwa byanemejwe na bamwe mu bashinzwe club management y'ikipe ya Real Madrid nka Lucas Navarrete. Uyamaze gutangaza ko Edouard Camavinga rwose agomba kumara hanze hagati y'ibyumweru 2 ndetse n'ibyumweru 3 kugira ngo abashe kuba yakitabwaho, kandi ko bishoboka cyane ko umusore nyine ashobora kuba yabagwa kugira ngo abe yamira neza cyane. Uyu rero yaje yongera ibibazo by'imvune mu ikipe ya Real Madrid, yongerera umutwaro Carlo Ancelotti, dore ko ikipe ya Real Madrid ubu ngubu ihanganye n'ibibazo by'imvune. Vinicius Junior, Militao, Alaba, Carvajal, Tchouaméni, Rodrigo n'uwo Camavinga waje wiyongeraho, bose bari mu bibazo by'imvune. Ubu ngubu ikibazo cy'ingutu kuri Carlo Ancelotti ndetse na staff yose y'ikipe ya Real Madrid. Ese bazitwara bate muri Champions League? Ese bazitwara bate muri La Liga, championnat muri Espagne? Abakinnyi bagera kuri 7 bose bamenyeranye Carlo Ancelotti yashingiyeho mu mwaka washize kugira ngo atware Champions League, kugira ngo atware La Liga, kugira ngo atware Super Cup ndetse n'ibindi bikombe bigiye bitandukanye yatwaye hamwe n'ikipe ya Real Madrid. Abakinnyi 7 bose yifashishije muri season yashize, bose ubu ngubu bari mu mvune. Twibuka neza ko muri La Liga ubu ngubu arimo aroshwa amanota agira kuri 4 n'ikipe ya FC Barcelona. Mu mukino baheruka guhuramo ikipe ya FC Barcelona yamubatije ibitego 4 mu byibuke. Muri UEFA Champions League ari naho ngiye kugaruka, ngiye kwibanda. Amaze gukina imikino 5 atsinda imikino 3, atsindwa imikino 2. Umukino wa mbere bakinye muri UEFA Champions League bakinye n'ikipe ya Stuttgart. Ahanga ikipe ya Real Madrid yitwaye neza, itsinda ibitego 3 ku gitego kimwe cya Stuttgart. Umukino wa kabiri bakinye n'umukino bakinye na Roska, ikipe ya Real Madrid kubitwa igitego kimwe na kano gakipe kuri Estadio Santiago Bernabeu. Umukino wa gatatu bakinye n'umukino ikipe ya Real Madrid yitwaye neza cyane, itsinda ikipe ya Borussia Dortmund ibitego 5 ku bitego 2. Umukino wa kane bakinye barakubiswe bakubitwa ruhenu n'ikipe ya Mirase, aho ikipe ya Mirase yabatetsemo ibitego 3 ku gitego kimwe. Umukino wa gatanu ari nawo nyine nagarutseho Camavinga yavunikiyemo, bakabatizwa n'ikipe ya Liverpool de Cops ibitego 2 ku busa bw'ikipe ya Real Madrid. Umukino wakoze amateka, umukino wasize amateka nyuma y'imyaka 15 ikipe ya Liverpool de Cops idatsinda Real Madrid. Mu byibuke neza mu mikino yagiye bahuza harimo finale 2 bahuye, ikipe ya Real Madrid itwara igikombe cya UEFA Champions League. Finale yo mwaka wa 2018 hamwe Sergio Ramos yavunaga Sara, murabyibuka, bikaza kurangira ari ibitego 3 ku gitego kimwe. Ni igitego cya mbere cyatsinzwe na Karim Mustafa Benzema ku mupira Karius yabaye nkaho adegaje akawudegaje nabi, hanyuma Karim Mustafa Benzema gateka akaguru gakubita akaguru ukinjira. Kibitego cya mbere cy'ikipe ya Real Madrid nyuma yuko Sara yamaze kuba yasohoka nyuma yo kuvunika urutugu amaze kuvunwa na Ramos. Hanyuma Gareth Bale yinjiramo asimbuye maze aterekamo ibitego 2 byasaga nkaho ari impano Aikado ya Gardie Karius.
hanyuma Sadio Mane agira gutya aravuga ati ntabwo twaviramo aho ngaho, nabwo aterekamo igitego kimwe cy'ikipe ya Liverpool aho hari mu mwaka wa 2018. hanyuma ikipe ya Real Madrid itwara UEFA Champions League iyikuye mu biganza bya Liverpool de Cops. Undi mukino wabahuje kuri finale ya UEFA Champions League nejo bundi mu mwaka wa 2022, ikipe ya Real Madrid yatsinze igitego kimwe mu byibuke cya Vinicius Junior kuri passe ya Federico Valverde wakinaga ku ruhande ka nimero 7. Bikaza kurangira rero ikipe ya Real Madrid itwaye igikombe cyayo cya 14 igikuye mu biganza by'ikipe ya Liverpool de Cops. Finale ebyiri barakubiswe. Imyaka 15 yari ishize ikipe ya FC Liverpool itagira gutya ngo yikure imbere ikipe ya Real Madrid. Mu mikino 5 rero Carlo Ancelotti amaze gutsindwamo imikino 3, amaze gutsindamo imikino 2. Carlo Ancelotti hamwe n'ikipe ya Real Madrid bamaze gutsinda ibitego 9 muri UEFA Champions League mu mikino 5 bamaze gukina, bamaze kwinjizwa ibitego 7 byose. Ubu tuvugana bari ku mwanya wa 24 n'amanota 6 mu manota 15 bagombaga kuba barabonye yose. Ibi nimwe mu bibashyiraho pressure yo kuba bagirute bava muri UEFA Champions League. Ati kubera iki rero Real Madrid iri mu makipe 3 twavuga nka akomeye, amakipe yakunze kubarizwa cyane muri UEFA Champions League ataraburagamo, ariko ubu ngubu tuvugana akafite amahirwe menshi cyane yo kuba yava mu irushanwa rya UEFA Champions League atageze mu mikino ya playoff cyangwa se anayigezemo ariko bikarangira ayo makipe avuyemo. Uti impamvu yo kuvuga ibi ni iyihe rero? Ngiye kugaruka ku kuntu ikipe ya Real Madrid itarebye neza, itagize ikihindura, ishobora kwisanga yavuye muri UEFA Champions League, irushanwa ibereye umwami na UEFA Champions League zigera kuri 15 zose. Mbere yo kubigusobanura neza ubanze wibuke ko format ya UEFA Champions League yahindutse. Mbere yabaga ari amakipe 32, hanyuma amakipe agatomborana, buri tsinda rikaba ririmo amakipe 4, amakipe akazagenda ahura, hanyuma amakipe 16 asigaye nayo akazagenda ahura muri knockout stage, hanyuma ya makipe 8 asigaye agakomeza muri kimwe cya 4, amakipe anasigaye agakomeza muri kimwe cya 2, hakavamo 2 agomba guhurira kuri finale. Ubu ngubu ko ibintu bisigaye bimeze rero cyangwa se uko bimeze uyu munsi, hari amakipe 36. Ama ekipe 36 buri kipe igomba gukina imikino 8. Ama ekipe 8 yitwaye neza nyuma yo mikino 8 agakomeza bitabaye ngombwa ko akina imikino ya playoff. Amakipe 8 azakomeza direct, hanyuma ama ekipe kuva kuri kipe ya 9 kugera ku kipe ya 24, no kuvuga amakipe 16 n'ubundi hongere habeho gutomborana, habeho amatsinda, ayo makipe ahure akine, hanyuma amakipe 8 azava muri 16 asange ya makipe 8 yakomeje mu buryo buri direct adakina imikino ya playoff muri kimwe cy'umunani. Nanone batomborane muri kimwe cy'umunani ubwo azabasigayemo amakipe 16. Nyuma yo gutomborana buri tsinda ry'ama makipe 4, niyo mara gutomborana bakine, amakipe n'ubundi yitwaye neza mwayo matsinda yayo aje muri kimwe cya 4, ageze muri kimwe cya 4 na yakine n'ubundi havemo amakipe 4 agera muri kimwe cya 2, muri kimwe cya 2 bakine, havemo amakipe 2 agomba guhurira kuri finale. Nuko nguko format y'imikino ya UEFA Champions League kuri ubu ngubu iteye. Ama ekipe azaza kuva ku mwanya 25 nyuma y'imikino 8 bagomba gukina kugera ku mwanya 36 ayo makipe agomba guhitavamo direct, ako kanya gahitava mu irushanwa rya UEFA Champions League. Kandi noneho ikirenze ibyo ngibyo nuko nta rindi rushanwa azaba yemerewe kuba yakina hari ku mugabane w'Uburayi. Nk'irushanwa rya Europa League ntabwo bazaba bemerewe kuba bagira ute bari kandagizamo ikirenge, ntabwo bazaba bemerewe kuba barikina. Amakipe akomeye nakubwira ari mu byago byo kuba yabura muri UEFA Champions League yavamo na Real Madrid irimo kandi n'umwami w'iri rushanwa. Ikipe ya Manchester City irimo, ikipe ya Paris Saint-Germain irimo. Ati rero bimeze bite, bihagaze bite? Ubu tuvugana ikipe ya Real Madrid nyuma yo gutsindwa umukino n'ikipe ya Liverpool de Cops ku munsi wo kuwa gatatu, byahise bituma bajya ku mwanya wa 24 amanota 6 mu manota 15 bagombaga kuba barabonye. Real Madrid isigaje imikino 3 kugira ngo yuzuze imikino 8 kuko imaze gukina imikino 5. Mwe imikino 3 harimo uwo bazahura n'ikipe ya Atalanta bazayisura, ikipe ya Salzburg, ikipe ya Brest. Na amakipe asa nkaho adashamaje cyane, wenda ikipe wavuga isa n'ishamaje muri izi ngizi ni Atalanta, ariko nanone ikipe ya Real Madrid ititwaye neza ishobora kwisanga mu myanya y'inyuma, muri ya myanya bisaba kwituvamo direct ako kanya, kaba nta rindi rushanwa wakina ku mugabane w'Uburayi nka Europa League. Icyo bisaba Real Madrid ni iki rero?
Real Madrid irasabwa byibura gutsinda imikino 2 mu mikino 3 ifite, ikagira amanota 12 ku manota 24 igomba gukinira. Ibi ngibi bishobora guta biyifasha kuba yaboneka muri za zindi 16 zizakina imikino ya playoff, cyangwa se nubwo bifite amahirwe make ikaba yaboneka muri za zindi 8 zigomba gukomeza mu buryo buri direct zizakina imikino ya playoff, dore ko harimo udukipe duto dushobora kuzirangaraho bikarangira tuvuyemo tugatanga umwanya ku makipe agiye akomakomeye. Urugero nk'ikipe ya Real Madrid birashoboka cyane. Abarebera ikipe ya Real Madrid atese bishoboka bite n'ukuntu ikipe ya Real Madrid irimo yitwara nabi cyane, uwo Mbappe muvuga ntacyo arimo afasha ikipe ya Real Madrid. Ikipe ya Real Madrid yugarijwe n'imvune, abagakoze impinduka bari ku ntebe z'abasimbura nka Arda Güler, abakagize icyo bakora abakubatse itafari ifasha ikipe ya Real Madrid mu rugendo rwo gukomeza kuguma muri UEFA Champions League ndetse no kwitwara neza baravunitse. Nabagarutse abavunitse ari haba Vinicius Junior abashobora kwifasha mu bwugarizi nka Militao, Carvajal we nta kivugwa ahora mu mvune. Ese zitwara neza mu gihe idafite abo bakinnyi? Swadi yafashije Carlo Ancelotti gutwara UEFA Champions League umwaka washize, bakitwara neza bagakora ibitangaza bagakuramo amakipe mu buryo abantu batatekerezaga, bikaza kurangira ikipe ya Borussia Dortmund nayo bayitsinze mu buryo bugaragara buri wese ko ikipe ya Real Madrid yayirushije kuri finale. Mu bakinnyi 7 mu bakinnyi 11 yifashishije Carlo Ancelotti kugira ngo yitware neza mu mwaka w'imikino ushize. Ese ubu ngubu bizagenda bite? Bwa mbere mu mateka ikipe ya Real Madrid yabigiye guca gahigo ko kuva muri UEFA Champions League bakaviramo kuri la stage, kandi ari baheruka gutwara igikombe cya UEFA Champions League. Ese Kylian Mbappe rote uhari wakitezweho byinshi na benshi, niwe uzagira gutya agafasha ikipe ya Real Madrid kwikura mu uwo mwobo irimo igenda isatiramo? Benshi bati Mbappe nta kirimo. Ejo bundi ku mukino wa Liverpool, umukino warangiye batsinzwe nyine ibitego 2, uyu musore Kylian Mbappe roti byakunze kuvugwa cyane akigera mu kipe ya Real Madrid ko ikibazo ari uko adakinishwa ku mwanya we. Ubundi muri Paris Saint-Germain Kylian Mbappe rote murabyibuka cyaga ku ruhande rw'ibumoso yataka. Ageze muri Real Madrid bamukinisha force 9 points 9 bariho bamukinisha, kubera ko uruhande yashakaga gukina rwariho Kizigenza umunya Brazil Vinicius Junior wanagaragaje wanakonfirmye ko ari we uhetse ikipe ya Real Madrid, agaragaza koko kari ugomba gukina urwo ruhande. Afasha ikipe ya Real Madrid byinshi mu byatumye no musore atekerezwaho nk'ugomba gutwara Ballon d'Or nibyo yakoze. Yafashe ikipe ya Real Madrid, yahetse ikipe ya Real Madrid kwitwara neza muri UEFA Champions League y'umwaka washize. Utirura ruhande agomba gukomeza kurukinaho, Mbappe agakina point. Kibi kibazo Mbappe akomeza kureberwa mwayo marinette, aho benshi barebaga bakavuga bati Mbappe ari gukinisha umwanya utari uwe, niyo mpamvu atari kwitwara neza. Ubu tuvugana Mbappe amaze gutsinda ibitego 12 mu mikino 17 amaze gukina ikipe ya Real Madrid muri UEFA Champions League nka striker nka nimero 9 ugomba gufasha ikipe ya Real Madrid kwitwara neza. Amaze gutsinda igitego kimwe rudori. Ni umusore wahawe amahirwe menshi cyane yo gutsinda mu marushanwa ya UEFA Champions League, cyane nko ku mukino wa semi-run, ariko akagaragariza isi ko umwanya akinishwaho utari uwe. Ariko se nabo ejo mundi ku munsi wo kwa gatatu kwakinishwaga umwanya noneho we, dore ko Vinicius Junior ntabwo yari arimo, yakinishijwe kuri 11 ku ruhande rw'ibumoso rwataka. Benshi bati araza kubikora kuko arimo akinishwa umwanya we, ariko byaje kurangira Kylian Mbappe roti nta kintu na kimwe agize ute, nta kintu na kimwe akoze. Nk'uyu mukino Mbappe niwe wari uhetse Real Madrid, niwe yari ku mugongo, niwe mukinnyi navuga, ntabwo navuga ko ari we mustar wari urimo, ariko niwe mukinnyi ubwo navuga ko atari mustar ishingiye ku byo Real Madrid yakoze n'abayifashije, kuko harimo na Luka Modric bakoze byinshi mu kipe ya Real Madrid, ariko niwe mukinnyi wari ufite imbaraga zitezweho ku gicyo zihindura ku mukino wa Real Madrid, dore ko yakinishwaga nyine n'uruhande rwe. Biza kurangira Mbappe atengushye ikipe ya Real Madrid mu mikinire ye, ndetse agira gutya aratana penalty yashoboraga gusubiza ikipe ya Real Madrid mu mukino, maze bakaba bakina n'ikipe ya Liverpool de Cops. Byagaragaraga ko yabarushije cyane, byagaragaraga ko ikipe ya Real Madrid ikwiye ari ugutsindwa, ndetse ko ikipe ya Liverpool de Cops ikwiye gutsinda. Mu gihe ikipe ya Real Madrid rero yakitwara neza mu mikino 3 isigaje muri UEFA Champions League, ishobora kuboneka muri za kipe 8 zizakomeza zijya muri knockout stage zidakina imikino ya playoff, cyangwa se ikaboneka muri za kipe 16 zizakina imikino ya playoff zigasanga za zindi 8 zamaze kuba zikomeza mu buryo buri direct
reka rero twizere ko Carlo Ancelotti na staff technique y'ikipe ya Real Madrid bagiye kugira icyo babitekerezaho, bagiye kugira icyo bahindura, kuko biramutse atari uko bimeze ikipe ya Real Madrid twayumva mu matangazo muri UEFA Champions League yavamo ikaba idafite n'amahirwe yo gukina Europa League. Mu byo bagomba guhindura rero harimo kwitwara neza mu imikino itatu, byibura bagatsinda imikino ibiri mu imikino itatu, hakaba no gutekereza ku buryo bw'ibitego, ibitego bitsindwa n'ibitego batsinda. Batsinzwe ibitego 7 batsinda ibitego 9. Aka kantu Carlo Ancelotti agomba kugatekerezaho, kuko ari kamwe mu bintu bishobora kuzatuma bashobora kuba banganya amanota n'amakipe amwe n'amwe atandukanye narimo arwanira gushaka kugera muri kiriya cyiciro cy'amakipe 8 cya mbere, ndetse n'amakipe 16 agomba kuzikuramo amakipe 8 azasanga ari 8 ya mbere. Ugasanga ikintu cyitwa ibitego gifasha ikipe ya Real Madrid kwitwara neza, nubwo iyo hatarimo Vinicius Junior sinzi aho igitego gishobora guturuka. Biragoye cyane ko ikipe ya Real Madrid yitwara neza mu bijyanye no kubona ibitego hatarimo umusore witwa Vinicius Junior. Bishoboka cyane ko nawe ashobora kuzamara igihe kitari gitoya hanze kubera imvune. Indi kipe rero iri mu byago kandi iheruka gutwara UEFA Champions League vuba ni ikipe yitwa Manchester City. Ku munsi wa kabiri ikipe ya Manchester City n'umutoza wayo Pep Guardiola umaze igihe gito yongeje amasezerano bagwiriwe n'ijuru. Tekereza mu minota 14 ya nyuma y'umukino ukishyurwa ibitego 3 byose wari bamaze gutsinda, wari bamaze kwizera ko byarangiye itsinzo wayibonye, bikarangira wishyuye ibyo bitego 3. Amashusho yakwirakwiye henshi ya Pep Guardiola yishwaratura yibabaza avuga ati no, ibi ntago bishoboka. Mu mikino 5 ikipe ya Manchester City maze gukina muri UEFA Champions League, umukino wa mbere ikipe ya Manchester City yanganyije n'ikipe ya Inter Milan yo mu gihugu cy'Ubutaliyani ubusa ku busa, birangira ikipe ya Manchester City ikuye y'inota rimwe. Ku mukino wa kabiri bakinye n'ikipe yitwa Slovan Bratislava bayitsinda ibitego 4 ku busa. Aha na amanota 3 baba barayacyuye, asanga rya rimwe aba manota 4. Ku mukino wa gatatu bakinye muri UEFA Champions League, Manchester City yakinye n'ikipe ya Sparta Braha bayitsinda ibitego 5 byose ku busa. Bihita biba ibitego bingahe? Ibitego 9 ikipe ya Manchester City yinjije itarinzwe igitego na kimwe muri UEFA Champions League. Ku mukino wa kane ryabaye ijoro ribi kuri Pep Guardiola n'abasore be, kuko muri Portugal bakubita ibitego 4 n'ikipe ya Sporting Lisbon, bo babasha kubona igitego kimwe gusa. Ibi bihita biba ibitego 4 bya mbere binjijwe muri iyi mikino, ubwo basigaye bazigamye ibitego 6 binjizwe ibitego 4. Nkaho ibyo bidahagije, umukino w'ishiraniro washyize ubuzima bwa Pep Guardiola mu mage, akishwaratura kenda kwica isura. Ni umukino bakinye wa gatanu nyine, umukino bishyuwemo n'ikipe ya Feyenoord mu minota 14 ya nyuma, aho banganyije ibitego 3-3. Ibi nanone bituma ikipe ya Manchester City iguma izigamye ibitego 6 mu gihe yari maze kwinjizwa ibitego bigera kuri 7 byose. Ibi nanone byasize ikipe ya Manchester City ifite amanota 8 mu manota 15 yonyine yagombaga kuba yarabonye yose. Ubu tuvugana ikipe ya Manchester City iri ku mwanya wa 17 mu rutonde rurerure rw'amakipe 36 yitabiriye UEFA Champions League. Iyi kipe mu mikino 3 isigaje harimo imikino 2 ikomeye cyane, navuga imikino 2 ikomeye, dore ko igomba guhura n'ikipe ya Juventus Turin yo mu gihugu cy'Ubutaliyani, ikongera igahura n'ikipe ya Paris Saint-Germain hariya kuri Parc des Princes mu gihugu cy'Ufaransa. Amahirwe menshi y'ikipe ya Manchester City yo gukina playoff, ndetse n'amahirwe menshi aruta Real Madrid yo kuba muri za kipe 8 zishobora gukomeza mu cyiciro gikurikiyeho bitabaye ngombwa ko zikina imikino ya playoff. Ikipe ya Manchester City ni yamkaye itwaye neza mu Butaliyani kuri Juventus Turin, kuri Paris Saint-Germain, bizayisiga igize amanota 18 yose ku manota 24 bakiniye. Ibi ngibi bizayoroheza kuba yaza mu makipe azakina playoff. Muri 16 agomba gukina playoff, yo nta byago byinshi ifite ujyanye n'ikipe ya Real Madrid, ariko nayo nk'imwe mu makipe aherutse gutwara UEFA Champions League irakemangwa ko bishoboka cyane ko ino ekipe hakurikijwe ukuri kugenda yitwara uko Pep Guardiola arimo yitwara nyuma yuko asinye amasezerano mashya mu kipe ya Manchester City. Ni ikibazo n'amagorane kuba wahita wanzura ko ikipe ya Manchester City izitwara neza muri UEFA Champions League, wenda se ikaba yanayitwara. Ikipe ya Manchester City rero ibinyamakuru bigiye bitandukanye byashyize ku mwanya wa 10 mu rutonde byakoze nka prediction yuko ama ekipe ashobora kuzitwara muri UEFA Champions League. Bivuze iki rero? Nimba yashyizwe ku mwanya wa 10, amahirwe menshi cyane mu ndeba kure zaba basesenguzi bo barabona ko ikipe ya Manchester City igomba kuzaza mu mikino ya playoff, kuko ishobora kuzaza muri amakipe 16
agomba gukina akikuramo amakipe 8 agomba gusanga amakipe 8 azaba yakomeje mu buryo buri direct ku munsi wo ku cyumweru ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12. Muri weekend rero ikipe ya Manchester City nanone ifite umusozi wo kurira dore ko izahura n'ikipe ya Liverpool imeze nabi. Ikipe ya Liverpool nakemeza kari ikomeye ari ku mugabane w'Uburayi, ngiye ku ruhande rwanjye uko mbona ibintu uko mbisesengura haba muri English Premier League ndetse no muri UEFA Champions League, ni ikipe ikomeye ndashingira kuri ibi bintu. Ubu tuvugana ikipe ya Liverpool The Cops muri English Premier League iri ku mwanya wa mbere, muri UEFA Champions League iri ku mwanya wa mbere. Ikirenze ibyo muri UEFA Champions League nuko mu mikino 5 yose yakinnye imaze gukina muri UEFA Champions League yose yayitsinze. Ngaho mbwira ukuntu ikipe atari yo kipe ikomeye hari ku mugabane w'Uburayi ubu ngubu tuvugana muri iyi sezo. Muri weekend rero barahura n'ikipe ya Manchester City itameze neza haba muri championnat ndetse no muri UEFA Champions League. Ubu bayishyizemo ikinyuranyo cy'amanota agera ku 8 yose. Bivuze iki rero nuko muri weekend baramutse batsinze ikipe ya Manchester City bahita bahitamo amanota 11. Pep Guardiola ubwe abazwa ku yingingo yivugiye ko rwose mu gihe bashyirwamo amanota 11 n'ikipe ya Liverpool The Cops bitaba gishobotse ko bahatana nayo ku gikombe cya UEFA Champions League. Ikibazo kikazana none, ese Arne Slot umutoza mushyashya w'ikipe ya Liverpool The Cops ukomeje kwitwara neza cyane azashobora kwiruka inyuma ya UEFA Champions League ndetse na English Premier League? Aho hari akabazo. Ese ntabwo azashaka gufata byose bikarangira nta na kimwe abonye? Ese afite ubushobozi mu bakinnyi be muri squad ye yo kwiruka inyuma ya byose nkuko Carlo Ancelotti yabikoze, agatwara Champions League, agatwara La Liga, agatwara Super Cup ndetse n'ibindi bikombe duto twose ari mu gihugu cya Espagne akatwikubira? Arne Slot azabishobora cyangwa azarwanira byinshi abure na bikeya yagombaga kugira wenda se ngo yibande kuri UEFA Champions League, cyangwa asavuga ati kubera ko ndi dominance cyane muri English Premier League reka abariho nibanda? Birashoboka cyane ko Arne Slot mu mboni zanjye byashoboka ko yakiruka kuri byose kuko ubu yamaze kwikarifia muri UEFA Champions League, ari muri amakipe 8 agomba gukomeza ati n'imikino ya playoff. Yagabanyije imikino ku basore be ibishobora kubafasha kugira recuperation muri English Premier League bakitwara neza batariho umuzigo w'imikino myinshi. Nuvango bo bazagenda biyicarire bategereze mu kwezi kwa kabiri aho hagomba gukinwa kimwe cy'umunani ya makipe 8 yavuye muri 16 yakiniye playoff akabasanga muri kimwe cy'umunani. Bivuze ngo ashobora kwitwara neza mpaka kugeza mu kwezi kwa kabiri akaba yarashyizemo amanota menshi ku buryo journée zaba zisigaye Pep Guardiola cyangwa se abandi ba competitor be badashobora kuba bakuramo ya manota, hanyuma agasigara yizeye 100% ko English Premier League ari imbere kandi ko azayitwara. Bidashoboka ko ashobora kuyibura, nta mu competitor ushobora kumukuramo amanota yashyizemo hagati ye nawe, dore ko aba competitor biwe nabo bari kugenda bagwirirana nka Manchester City. Rwose ni ikipe utavuga ihagaze neza mu ngeri zose. Hanyuma rero kuba ari confident kazatwara English Premier League akavuga ati noneho mu kwezi kwa kabiri igiye gufokasinga kuri UEFA Champions League, karangira byose agize ute byose abyikubiye. Reka rero dutegeze turebe uko bizagenda, niba azashyira amanota 11 hagati ya n'ikipe ya Manchester City nyuma yo gutsinda umukino afitanye muri weekend, cyangwa se niba hazaguma amanota 8 mu gice cyose yabanganyije n'ikipe ya Manchester City, cyangwa nanone nimba hazajyamo amanota 5 Pep Guardiola akomeze kumurya isata burenge. Navuga ngo ikipe ya Manchester City iramutse kubise ikipe ya Liverpool The Cops habasigayemo amanota angahe? Amanota 5 yonyine. Bishoboka cyane ko Pep Guardiola ashobora guhatana no kurwana ano manota akaba yagira ute yayavanamo, hanyuma agakomeza kuba mu competitor ukomeje kurisha umutwe Arne Slot umutoza mushyashya w'ikipe ya Liverpool The Cops. Ngayo nguko rero ayo namwe makuru twabafitiye arimo avuga mu isi ya siporo, ubusesenguzi kuri ayo makuru ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bikumuzwaho n'ibitangazamakuru bikomeye hara ku mugabane w'Iburayi. Ngiye umvaga kuri mikro na Ribonera Abayo, ngusaba gukora subscribe, ugakora share, ugatira comment ku nyunganizi ku byo yifuza ko twahindura cyangwa se ibyo yifuza ko twakora. Ciao rero, reka mbifurize ibihe byiza, dusubire dukumburanye na Ribonera Abayo kuri Ribonera Abayo official. Wibuka gukora subscribe. Bye bye.